جا اکران روژاوا تیوی دما خوش به تماشاوان هجاج برنامه روژاوا ریوبری خواستر جناوند باجار رقای ام به پیش بری ونه تماشاوان ما مجارا خلقا میاوه جاره جی لسر گرین ترین کارو خباتین دائره کاروبار ریخستنان در ریوبری خواستر ده آهری ما باکور و رشلاتی سوریه خباتین دائره چاوب ریوادچه هجمار رخصتین ای سالی گو دائره دانه ریخستن ناف دولتی و حریمی چقاسانه گلو زحمتین کو راستی دائره تن بیتر دکیجان آلیان دانه از مجار خواه یا ایرو به هفسرو که دائره کاروبار ریخستنان در ریوبری خواستر ده آهرما باکور و روشلات سوریه برز ناجی حبوره پاروا بکم برز ناجی ام خیراتنا تفکن کتی ایرو بوی میوانه من گلک سپاس لاوریز جوره. بله برز از دخوازم تجمره بحثا کارو خباتین دائره ریخستنان در ریوبری خواستر بگی خباتین و چاوا بریواد چه نه کاری سرکه ای دایره شو کارو بارن رخصتنا یا کاری سرکه او داینا رخصتان جوی گاوی دست پیدا که و تمام بردوام دکه گو همو کارن رخصتنان گریدای و دایره دن البته دایره لبا کروجلات سوریه ده هر کانتونه که جی ده بیرو هیا او کار به هفدوره تیو گریدان کار دویم اما نافبرتی د اورتا ریخستن و سازیان ریوبریا خسر یعنی جهت پیوندیدار او کار ما وک آلیکی سیامین دوا نافبرتی دبکن دناف ده هگر پرزگریک درکتن یعنی آستانگی درکتن ام چاره سر دکن بله برز هجمار رخصتين رخصتني ناف دولتي وهرمي منظمات دولية ومحلية لهرمي وإيصال تقاصدانه نها بگشتی جبو رخصتن نافنتوی 83 منظمه نه جبو ای هریمی جی دصد اونوت و نهن ام دروجا ایرود بیجن او هجمار سالانه تی گوهرتن جبر مسئله تمویلی مسئله کاری و منظمات چخاسته کرن لگوری وینا زیدت به یانجی کم دبن وک ریوبریا خسر ام تو منظمانا سکنینن ترسیوی امریل پیشا وانا ودکن آلی کارن بوانار هگر گوگ دسپیکا وکرنا بیروی وانا بن یانجی چکاری وانا هبه ام بوانارن اما مسئله تمویل براستی پرزگری که جبو ویه که هجمارا و منظماتا تنزیده کرن نا پشتی حشتی ماه دوازده روش هنکی هاد گوهرتن دویناجی ده او هجمارن هن منظمات لبیده که خدان سکناندن ایدی کارنما هاد کرن برز دا آنی زمان منظماتين رخصتين كو خباتين وان لهرمي دساكنه قالوا رخصتين وان وك خادمينه لهون دساكينه نا هر چقاس منظمات گو رخصت استانده او کار نکر بجی ام ریل پیشاوی ناگرن بندی شانسا کی جنر گو کار بکه دو و دمیدجی چه جوین هبه چه هفدیتن هبه شو امج منظماتا ندورن همو جوینن و جلسات چید بن ام تولید بن لگوری امکانو درفتا بوانار پاروکرنا یعنی تحديات وبرزجري كي بوانار دردكبن دوينات جي مشكلة وانا نا او مشكلة وانا نا بريفبريا خسر يعني جي بسازية ريفبريا خسر زيادتري وينا بمسألة دعمية دعم افا منظمتا تشاوا تيكرن بچرنگي تيكرن او دوينات اصلا جيد بينن بله هونه چاوا کار رخصتنین هریمی و ناف نتوی ین جور به جور لهرم هفریز دکن نها سیاست ريفبريا خسر يعني جي دائرة منظمات او مداخله کرنا کاری رخصتنان جبر گو هگر مداخله هات کرن و معیار کاری مروی به بن پیکرن سروی اساسی ام دنیقاش خود هدیتن خود ام بالی دکشینن سر يعني دوري حري بحاجات يعني قطاعي حري بحاجات تاني قاش کرن بزلالی تاني قاش کرن وك بالكشاندن سر نوك مداخله جبري وينا او منظمات بخار درن دنرخينن قالوا كويدا كي بيويستا مداخليه يعني كويدا كي نه بيويستا
و بگشتی کاری منظمات او سالانه نرخاندنات کن گو کده که زیده تر به حاجته یعنی جبر گو باجارك جدای احتیاجی به یعنی جی قطاعك يعني بيجن تندرستية في مسألة بناء سازية مسألة انرژیه السروي اساسي او بخود نرخينن اما جي آلية مدى بوارة تيبار بكرن بالكشاندن سر دوري حري گوب حاجت بله درباره پیشکتین خدمتگزاریان در پیشینه یعنی اساسیات های دایره یا ریخستان در پیشگیری یا پیشکتین حریم ده چنه؟ نهاد تشتي حري جوج باندورا وينا هي يعني باش تندرستية وكسرك جبر جوج باندورا وينا سر قال لي هرمي حمكي هي دويمجي يعني مسألة كامبا جو بحزاري إنسانة تيدا لبيشيا في كم كرنا تمويلي يعني أو حمو أستنجينه هر او تمویل تی تمدید کردن یعنی جی پیش خستن اما او بخوا باندورا وینا گله کی سلبی هبو سلبی اساسی پر جبین ما چه کردن پر نقاشات ما کردن حتی گوگ دنگه ما بگیه گوگ مسئله کامپا وک مجارک اساسی بگرتن ام سرکتن دهن جاراده دگلک جاراده اما هنا وقت بیجه هنا استنجيل بيشام هنج بر مسألة تمويل تيري حر كامبيناك حتى هيفا دوازدا برزجريك از باور حكم زيادة در كذا اما بشتي هيفا دوازدا لغوري برياري خارجي امريكي و چاوا به رخصتن نابنتهوي و چاوا تفقرن او جي هنا نخياي حتى سر سالي يعني ام وقت بلان سازی خوداتین زحمتین که هند خبات خود دبینن بیتر دکیجان آلیان دانه نا خبات ما کم زیاده باش دمش هن زحمتی در دکوین جار بجار اما همو در باز دبن دیسا از دبیجم مسئله ما دتمویلی دی هر باجار یعنی هر کانتون یعنی هر دور هر قطاع نای دعم کرن بتشتی پیویست جبو بیه که هگر آلیکاری تکرن بهن انسان آب تکرن پرانیا خلک دوری گوگروش دروشه که نباش در باز دبن اب 14 سالن ملت گیای آسته که خراب يعني وستیا يعني حقیقت کراستیه که باید جبو بیه که خاصی گوجمته ام دخوازن کسی زیادترین حوجه چکینه چکسن اف منظمات بگین وانا او جی براسی زحمتیه دکشینن یعنی جبو به که هن جاری آستنگی در دکبن گوگ نکاربن کامپه که بگشتی آلیکاریاوی بکن یعنی جی دوره که بگشتی آلیکاریاوی بکن اف بخوجی اف پرزگری که گوگ او دکشین اما جا آلیه ما وقت دایره کارو بار منظماتا کاری ما باش دمشه با منظمات آرجی باش دمشه از باور دکن مگاون باش آویتن دهندری 3 سالاده و ایدی ام جهدو نقطن ام نزی منظمانه برز ناجی کوردیناسیون و یعنی تنسیقی و دائره کاروبار رخصتنا لکانتون باکور روشلاتی سوریه چاویه نها وك هر كانتونه كي بيرو كوينا هي او على قدار كاري رخصتنا ديرك وك ننافنديبون كاريمتي مشاندن اما همو وك وقوتي تنسيقه ادي د اورتا هر كانتونه كي يانجي بروجي يقول سر اصابه بروجلاتي سوري بقشتي تين اريكرنج اليه مدى خديه برياري جي بيروي كانتونان سروي اساسي بهفره جبين تنسيقي روجانه قاف بقاف بهفدوره تيكره دوينا دجي روشا تنسيقي گليكي باشا بله هون وقت دائره کاروبار رخصتان در ریوبری خسر در رولا ناونتوی د پیشتگیری آرامی و پیشکتنان ده لحریم چاوا دبینن نهاد پیشکتن حری داوید يعني تشتي حري جوجمرو بالا خو بده سر يعني هذا نافنتوينه
گوگ د پیشروجا سوریه ده گاونا باش ماویجن ناوبرتیه بکن جبو گوگ آلوزی در نکوین ام دقونا زحمت در باز دبن آلیکاری هر کسی لازمه گوگ دست باویجن همو آلین لهرمه گوگ ام بگین اتفاقی یانجی اتفاقی گوگ مکربن ام بسری بکن بله ای سال هریم یعنی طیبت لسوریه سوریه دروشک را در وست بو رژیم بعثی هاتا رو خواندن اف باندورک چاوال خباتن واگرن پشتی رو خواندن رژیم بعث نها او روخاندن پر باش بو جبر گوگ کاری رخصتنان ده هندری دوری گوگ رژیما سوری لسر دستلاداریت کرد ام کارم بیجن رخصتنین کارو کارین جواکا جواکی وک کاری خوب نکاری بوم پیورابن رژیمی آستانگی جوانار در دخستن نها گاون باش هاتن آویتن ایدی سوریا بو ملک هر کسی هر رخصتن کارل کوده که کار بکه شخبری اف وقت بیجه دایراج کاروبارین منظماتا اوای نتکر انگل يعني تشاول كيجا باجاري مناره وقول رقايد ناره وقول قامش رود ناره وقول شاميد ناره وكذو تي دزگرتن جبر ملت سوري بگشتي د آلوزيه كي د ابوري درباز به آلوزيه كي سياسي حتى فيسكولوجي درباز جبوه كي ناو انقلبو جوجا ريل بيشا وارخصنان بين فكرن ترسي وينا قالك رخصنان سرداني مكرن بشتي روخاندنا ريجيمي قوتن هجر ام الشامي كار بكن برزغريك الجمو هي اوني نهيلن يانجي اوني ملبيده كي بدن سكناندن جبو وينا تبرزغريك الجمو تنا بو ويتنا بجي ترسي ويم دخوازن كاري رخصنان دهندري جهه حكومتا وجهز بي بيشخصن جبر روشا يعني روشا كاري منظمات وقولوده كي كار دكن نباش قاسي امزانن هن بريارين قوتين ستاندن يعني ام شاج دبينن قوغ همو بروجين بين بار بكرن يانجي ناوي من موظفا بي بار بكرن اف وكي سياسة دائرة منظمات ام بينا ناكن جبو بيه كي دنقاشات مي بريخصنا تي ديار كرن گوگ جداهیا تکلیه ما بوار چاوایه و حکومت و گوهز عالی رخصنان چاوای ام دخوازن نبی کاری بیکرن نه سری اساسی دانستاندن چه دادن و ددم پیش ده چاوا گو او کمیته دانستاندنا کار پیش دخن کار یعنی چاوا تیم شاندن لسروی اساسی امجي حاضرن جوج قانون مي منظمات ايما درخصيه بوانار بارو بكن سروي اساسي پیش خصنه تخن كاري واضجي لسر هفکاریا ناونتوی و تکیلین درو هون تکیلی ریوبری خسر بر خستن ناونتوی و آلین درو چاواد نرخینن نار ریوبری خسر وکریش همو تکیلین جو برخصن ارته کرن دوی که دجی برحتی رخصن تن بمره نقاش دکن یانجی تکلیه جدور دب مره دکن گلو ام بین ریوکری ام کار بکن قانون وچیه شرط و شروط وچنه لسروی اساسی گلک رخصن هاتن نویده که خواقید کرن ایدی کار کرن برحتی که افجی راسیه که جبر بو تکلیه ریوبریا خسر برخصن آنه وکریه و بگو بی مداخله راست زاگونی مهنه هنک کارین اساسی هنه گوگ ام بوانا رو نقاش بکن اما گوگ لگوری پیوانین و قانون ریوبریا خسر نزیک دبن بحمو آلیاد ام آلی کارن بوانا رو برزنا جی رخستنین گل هرم کارت کن بیتر دکیجان باشاندا کارن کارت کن من رخصتن ده همو بشاد کار دکن کم زیده بشه تندرستی بشه انرژی بشه اکولوژیک بشه بیناسازی بشه یعنی پروردهیه جبوی اساسی همو کار لپیشا وانا وکریه جدا جدا کار دکن جمعی تا انگلتنا گو رخصتنک گلک بشاب هفدور کار بکه
ji bo ev jî di gelek welatê dunyayê de dibe engel ji rêxistina re. Ama li hunderê herêma me de hemû beş ji wanar vekirîne got çi kar bikin. بشین کو گریدای دایره کاروبار و ریخستنان چقاسانه Niha yani em wek esasî pênc beşin yani şopandin beşekî esasî jê bîrowa ruxsat girtinê beşek esasî ye. Bîrowa projeyan beşek esasî ye helbet bîrowa atêkiliyan ew jî beşek esasî ye ji ber ke hemû rêxistin diriya me re derdikevin ji dervê Sûrî ya jî di hundirê Sûrî tevgera wana de çawa têkirin bi heme berêkirina me ye. Beşê dî jî beşê îdarî yani em bêjin hemû meselê diwanê û arşîvke. برز ناجی دما رخصت لباو چقاس دريشت که Salek her sal tên û kirin. Ew munazemat jî li gorî zagonê dayra munazemata berî got ruxsat biqede bi 45 roja kaxetê nûkirinê yani xweseka nûkirinê ji me re pêşkêş bikin ew ji ser wî esasî em di zûtirîn dem em di wê meselê ruxsatê din. برز ناجی نرخاندن و جبو خباتین ریخستنان لحریم دا چاوایه Bi rastî karê munazemata li vê dekê baş tê nişandin ser wê esasî hemû pirsgirêkên gotê li pêşiya wana tên çareserkirin. Karê wana em wek alîkar wek me gotî aliyek siyemîn gog alîkar bin bi va rêxistinan e karê wana jî li ser esasekî bêmudaxeletê kirin li ser esasekî gog heta yani ziraviyên gog munazemat tê kar dikin yek alî ew yani jî rêveberiya xweser mudaxele nake ev jî cihê kêfxweşiyê ye ji bo vê yekê munazemat bi rehetî di herêmê me de kar dikin. برز ناجی روشا کامپین لحریم باکور و وشلاتی سوریه چاوایه Niha rewşa kampa heta berî heştê heyva duwazda par baş bû ama di piştî heştê heyva duwazda de her diçe hin beş di kampa de kêm dibin bi taybet kampê belavkirî hejmarekî baş e hejmara kesê gotê dijî bi hezara insan in. Ji bo vê yekê rêxistin êdî zehmetiyê dikişînin ji bo got karibin va kampa hemûka dehm bikin yani jî alîkariyê pêr bikin. Ser wî esasî ji bo kesê got di dibistana de kesê got ji herêmên dî hatine Bakur û Jilatê Sûrî çareseriyek pêwîst e ew çareserî jî siyasî bêhterê xwe ji mirovî. زوستان ته و روشا کامپان ام هر کس سانن خویایه گلو تر رخستن دستک و بده دایره کاروبار رخستنان جبو کامپین لحریمه Xwe ew rêxistin dîrek diwa kampa de ne wek bê şîrîkatiya rêveberiya kampa dikin rêxistinê navnetewî ji bo wê yekê niha pir civînê me jî çêbûn ew rêxistin wê ji bo meselê zivistanê wê bi li gorî imkanê li cem wa heye îsal jî wê vî karî rabe yani wek erkê xwe salane dibînin. بله بله برز باندورا کمبونا دعم لحریمه لسر چیه؟ Niha bandora wênayê rasterast ye û bandora wênayê nerasterast ye. Bandora wêna karê û projeyên rêxistinan goşxwe re îyar kirbûn hat sekinandin. Li ser vê esasî valatî hat derxistin. Her çi qas rêxistin dixwazin wê valatî dagirin nikarin pêv nikarin ji ber ihtiyacekî wî gogowa jî qed nirxandiye bixwe zanin bê çi ihtiyacê. Niha wek tewar kar proje wana tên bicihkirin ev ji alîkî de ji aliyê de kesê got di rêxistina dişixulin niha em karin bêjin ji pêncî heta şêst sedî dehm hatiye kêmkirin. Bandora wêna li ser karmendên va rêxistinan goge heta hin rêxistin hene heştê sedî ji karmendê xwe sekinandine ev jî bandora wêna pir ne baş e. صدمه و چیه؟ کمبونا Kêmbûna demê ye û
او کارمند جی نزانن هگر وی او دعم وگر پشی سر سالی یان جی و نگره او جی بخوون دابونه کتینه باندوره کی نباشته. بيتر رخصتنين كو ام ببيجن دعم بددا كيجون سيكتوري كيجون قطاعيون پرورده الکتریکا كهربايا تكيجون اوليا دو پر دعمته نها پشتی 8/12 ایدی یو ان به همو بشی خوا راست راست لحریم ما دخبته نها بری نکاری بو هنک رژیما بعث لپیشی دگرت ری ندایه نها الحریم ما کار دکه ایدی بشه تندرستی بشه کامپا وک امجارن اساسی تیدست کرتن لسر وی اساسی نرخاندن جنوب تکرن دخوازن جنوب را کار به سیستم بکن هنکی بلاف بو یعنی تنکار بیجه گو رخصنا حری زیده دعمیتی نکیجه جبرگو لگوری پروژه گو پیشکش دکه که جهت گو آلیکاریت ده او جهت ولات بین یعنی کس من جدر به ندیاره نای ناس کرن لگوری پروژه هگر اری کرن هات ایدی سروی اساسی اری کرن جبه پروژه تایبه ترته سروی اساسی دمک وی هیه او جیتین دهندر سازی مده اج دایره کاروبارن رخصنان دست بید که حتی جهت علاقه داری پیوندی دار سروی اساسی اری کرناد به فرمی و دست بکاری خود که لسر دمک گو عیار کریه بريز قالوا تيكلين و نتون يكبوي بهبره هيا نها بری روخاندنی جی هبو پشتی ویناجی ده زیده تر بویه شخو مکتب اوچایه او مکتب بیرو حر مثلا بیجن لقامش لو هیه يعني تكلية وانا بدبر ريفبريا خسر جشتير هي السروي اساسي جبينه مي مهانه تنسيق مي روجانه تكارب جهنه ام تكليمه پر باشن بيرو واي شامي دگلك جبينات حاضر دبه سروي اساسي گلك جبين باش بون نارين گفتگو هات کرن سر بالکشاندنا سر دبر حري يانجي بشي حري گوگ پیوستا آریکاری بله برز هون چاوا پیشاروج هفکاری برای خستن آره دنرینا پیشکتنین هریمی ده دیبینن نهاد دمی پیش ده او پروژه گوگو همو رخصنان پیشکش کریه کسین ولاتن جدر و یانجی کسی گوگ آلیکاریت کن لسروی اساسی هند سوز هاتن دانین گوگ پیشی سرسال گلک خبات به مشاندن احتیاج پر رخصن جی دخوازن کار بکن اما اری کرنا وی تمویل دیسا بکرن بتایبت اش خارجی امریکی ایدی جبرگو دعم خارجی امریکی لحریم پر ام کارن بیجن دیگه حتی 6 صدی دهندر یو این ده باندورا وینا پر سروی اساسی هگر گوگ دما پیش د پلان ام خارجی امریکی ده دعم حریم هبه یعنی دعم سوریه بگشتی هبه و اور خصن وگرن گوگ پروژه خو ای گوگ راوستاندن دست پی بکن جنور کار بکن یعنی پروژه اندی همو تینی قاش کرن گلک پروژه هنه براستی گلک جوینه ما چید بن نرینا تا جبور خستن کو د عالی سکتور پرورده ده پشتگیری دادن گلو داویا سال 2025 و روشک جبو چرا سرگرنا الکتریک و چه ببا نها بیناسازی هرمه به هنکی کردن بوده هنکی دمی گوگ ترکیه هدف گرت هاتن رو خواندن باندورا وینا یعنی جنوب آوا کردن یعنی جنوب تعمیر کردن لازمه سروی اساسی اف بخوا ایشکه یعنی بیناسازی کردن بوده جبو وی کیجی منظمات یعنی رخصن نکارن گوگوی باری همه کی راجن سر ملی خواه تک تک دبستانی حری گوگا حاجت جر هبه بس بگشتی یعنی اف مجارک سرکیه گوگا زاروکن به هریمه گوگا دبستانن گوگا کاربن خواندنه که باش بکن گرک ایدی یعنی جه باش به
ji bo enerjiyê jî yani ti projê ew ê mezin tune ne got rêxistin ser bişoxulin. Tenê hinin rêxistin di aliyên biçûk dişoxulîn. Ew jî yani ji aliyê me de serkeftineke ji bo va rêxistina re em me gelekî banar nîqaş kir, me bal kişand ser gelek ew fecwatê gog hene. Rastî ez bêjim pirsgirêk hemû girêdayî meselê temûî bê. برێز ناجی tu çawa rewşa herêmê dinirxînî li Sûriyê bi taybet li herêmên Bakur û Rûşlatê Sûriyê? Niha rewşa Bakur û Jilatê Sûrî baş e. Li gorî Îtîfaqa Dehê Adarê jî û pêşketin. Li gorî Îtîfaqa Dehê Adarê jî û pêşketinê piştre çêbûn. Heta astekê baş e ama gerek ew îtîfaq bê bi serîkirin ji hemû aliyan hikûmeta veguhêz jî gerek êdî li ser asta got rêveberiya xweser nêzîkatiyê wên nêzîkatiyê wênayê baş got tên kirin gerek hikûmeta veguhêz jî di wê astê de be. Mixabin yani heta ana hin pirsgirêk derdikevin car bi car. Êdî rewşek heye, deverek aram heye, deverek em karin bêjin nemûnak ji pêşeroja Sûrî re got bi hemû pêkhatiyê xwe bi vê rengê demokrasî wek tecrübe li Sûriyê bi giştî bê pêkanîn wê pir baş bi êdî Sûriyê kare ji vê zehmetiyê derkeve, ji vê rewşê derkeve. Ama heger bi mejiyê yek alî bêfikrandin wê ne baş be. برێز دەربارەی rewşa ewlehî û siyasî de rewşa ewlehiyê ya li herêmê çawa bandorê li ser xebatên karûbarê daîreya karûbarê rêxistinan dike? Niha rewşa ewlehî mijarek esasî serekeyê got di xebatê rêxistinan bê çawa bê pêşxistin. Niha car bi car pirsgirêk derdikevin bi taybet li aliyê Dêra Zorê, li aliyê herêmên got bi hikûmeta veguhêz re mubaşer yan jî em bêjin meabir di wê dekê de heger pirsgirêk derdikevin ev bandora wê selvî heye li ser xebatên rêxistinan êdî. Rêxistin bi xwe nikarin got bi rehetî kar bikin. Ev dem yani ev pirsgirêk dubare kir heta di meselê got demê berê de yani hikûmeta Tirkî got bînasaziyên herêmê hedef digirt. Bandora wênayê ne baş li ser karê rêxistina ji ber dibêjin ev herêm ne ewlene got em tê de kar bikin. Ser wî esasî herêmek em bêjin mîna Kobanê ji demê kêm e yani dibêjin ne ewleyê. Ev jî wek dibêjin di pîvanê hemû rêxistina de ewlehî mijarek esasî ye, mijarek serekê ye. Ser vê esasî di hundirê Bakur û Jilatê Sûrî de aramiyek heye. Ama derdorî Bakur û Jilatê Sûrî yan jî mudaxeleyê tê kirin yan jî hedefgirtinê got ji herêmê tê girtin bandora wêna li ser xebatê munezemeta tê kirin. برێز gelo hûn tewcîhatan didin rêxistinê ku meselan bêjin ev rêxistin di vî beşî de kar bike, ev rêxistin di vî bajarî de kar bike. Tewcîhat ji daîreya karûbarê rêxistinan derdikeve? Rêxistin azadin got di kîja beşî di kar bikin, her wiha di kîja bajarî yan jî kîja kantonê di kar bikin. Li gorî ew dibînin devera a herî got pêwîsta mudaxeleyê li ser wî esasî nirxandin ji aliyê wan hat tê kirin. Rast erêkirinê xwe ji cem medibin wek nivîskî. Em jî gerek em zanibin bê çi kar li vê welatê tê kirin, li kwedekê xizmet tê kirin. Ji bo gotsaziyê min jî di planê xwe de wa herêma alîkariya got bidin wa herêma li saziyên dî bixin yan jî li deverên dî bikin. Ser wî esasî ew rêxistin bi rengekî azad kar dikin, balkişandin ji aliyê me tê kirin. Got ev herêm yan jî mînak ez bêjim pirsgirêka ava hesekê wek mijarekî esasî me kir dest bi gelek rêxistina hat nîqaş kirin.
yani çare tune bû ama bi piraniyê rêxistinên ê navnetewî ê got bi bandorê karibin bikin. Bi xaça sorî navnetewî re hat parvekirin, nîqaşkirin. Yani ji bo got em çareseriya bibînin, em balê dikişînin ser pirsgirêkê got heye. Ew erkê me ye, erkê ne ye esasî ye. Lê ema ew rêxistin bi rengekî azad kar dikin. Ew rêxistin jî ev gotina wana ye Herêma Bakur û Rojhilatê Sûrî cihekî baş û got karê mirovî tê kirin. Belkî li astekê ser ehsa cîhanê. بله برز روشا رخصتين جواكا سيفيل منظمات مجتمع مدني لحريم تشاوية Rêxistinên civaka sivîl beşek esasî di hundirê civakê de ne rola wana jî girîng e. Civînê me yekser hene. Ji hemûka em nêzîkin. Kêm zêde çi civhatê mezin çê dibin, em bejdar dibin. Bi hemû aliyên goge di hundirê rêveberiya xweser got kar û xebatê wana rûbirû be. Bi rêxistinên civaka sivîl çê dibe, em wê navbertiyê dikin. Li ser wî esasî rêxistinên civaka sivîl jî karê xwe baş yani dimeşînin li bêdekê. Heger goge hin rexnê wana jî hebin, em bi sîngek vekirî hemêz dikin. Yan jî heger rexnê me jî wana hebin, ew jî bi sîngek vekirî hemêz dikin. Pir mijarên civakî hene em nîqaş dikin, pirsgirêk hene. Car bi car derdikevin, em nîqaş dikin. Civatê giştî çê dibin, rêveberiya xweser bi hemû saziyê xwe yan jî di astê jor di rêveberiyê de beşdarî wa civata dibe. Yani rêxistinên civaka sivîl ji rêveberiya xweser nequtin. بله برز ناجی از پرسا خواهی داوی اشتا پرس بکم پلان سازی نوین دم پیش جبو سال 2026 چیه؟ Niha pêşxistina qanûn wekti bê mijarek esasî gog em bigirin dest. Li gorî gog pêşketinên gog di hundirê Sûriye çê dibin, ew jî giring e ji ber evaya sekinin ser çawa wê rewş biçin demê pêş de. Wê çawa tensîqê me bi hikûmeta veguhêz re çawa bi bîroyên ê munezemata ê wê dekê di wê çawa bi, ew esasî ye. Lê ema ji aliyê xwe de wek daîra karûbarên rêxistinan em her difikirin çawa kar pêş bixin, çawa kar em yani hesantir bikin di pêşa rêxistinan gogil vê dekê kar bikin. Ev jî yani hin yani beşên dî gogirêdayî daîra rêxistinan em zêde bikin. Di demê pêş de yani ev tiştê esasî ew got 2026 gog medanî pêşa çavê xwe. برز پیام تا جرخستن را چیه؟ Niha peyama me hem ji rêxistina hem ji UN re hem ji welatên gog alîkariyên mirovî didin herêmê yek peyam e. Gog Sûriye bi giştî di rewşekî ne baş derbas bû. Bakur Rojhilatê Sûrî jî beşek jê gog bi çavekî واقعî li pirsgirêkê binarin. Gog hemû alîkariyên gog karibin pêşkêş bikin. Di 2026 wek stratejî ji xwe re bikin bigirin dest. Evaya jî ez bawer dikim wê bandora wêna bi giştî li ser xebat û jiyana kesê gog li Bakur Rojhilatê Sûrî jiyan dike û bi Sûrî giştî. برز ناجی ام سپاسیاتت کن که تو ایرو بوی میوان روژاوا تیوی Silav û rêz ji were ji temaşevanê were. بله تماشاوان ما بوی آوایم دکیجن بجارا خلق خیا و جاره حیانی بجاره که دیتر لبندام بین بیمنن دناو خیر و خشیه دست لاوریز دم باش